I ovo je bila sedmica za pamćenje za Fondaciju Budi Human. U vrlo kratkom roku, svega nekoliko dana, sakupljena su sva potrebna sredstva za liječenje Borisa Lalovića i Dilu Ljucu. Inače, od početka godine za 7 djece je sakupljeno čak 100.000 eura. Sa nama danas Dajana, Ljiljanić iz Fondacije Budi Human. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Eto, kao što ste kazali baš u najavi, ovo jeste bila jedna posebna sedmica jer su za Dilu Ljucu i Borisa Lalovića samo za njih dvoje prikupljeno oko 60.000 eura u jako kratkom roku i veoma smo ponosni na takve rezultate. Eto, ja ću se osvrnuti i na video zapis Borisa Lalovića koji je onako kružio kroz medije i osvojio mnoga srca zaista i naišao na jednu emotivnu reakciju cjelokupnog našeg društva i zahvaljujući i tome donekle su sredstva jako brzo prikupljena, ali moram skrenuti pažnju da na isti način kako se Boris bori sa svakodnevnim izazovima u želji da ostvari svoj san da prošeta, tako i mnoga druga djeca koja su kroz Fondaciju Budi Human, dakle koja su naši korisnici, vode iste bitke. I eto, pozvaću sve da podrže i one mališane koje će u narednim danima kojima će u narednim danima biti potrebna naša podrška. Eto, opšti račun vrlo jednostavno. 1 na 1,4,5,4,3. Znači možemo svi doprinijeti i postati još humaniji i većeg srca. Kakve su bile reakcije u fondaciji nakon svih ovih informacija i reakcije prije svega porodice, a onda i Borisa i Dile, kada su čuli da je na korak liječenja? Tako je. Pa znate kako, mi u fondaciji svakodnevno pronalazimo razne načine da animiramo javnost i kompletno društvo da se uključe u naše humanitarne akcije i da na što brži način prikupimo potrebna sredstva. Tako da svaki put kad to zaista i uspijemo smo izuzetno ponosni i srećni. I dijelimo svaku emociju sa roditeljima, a o djeci i da ne govorim. Dakle, kao što je Boris i sam kazao, njegov san jeste da prošeta i on će zajedno sa Dilom otići u Dubrovnik gdje će se boriti za svoju bolju budućnost. Ali eto, još jednom da skrenem pažnju, u sedmici koja nam dolazi otvorit ćemo još neke profile. Biće još djece kojima je potrebna naša pomoć. Eto, pozivam vaše gledalce da ostanu uz nas, prate nas i podrže nas kao i uvijek. Koliko je trenutno djece za koje je potrebno da se sakupe sredstva? I rekli smo 7, je li tako, oni koji su dobili liječenje od početka godine? Tako je. Dakle, Fondacija Budi Human od početka godine je pomogla 7 djece i za njih prikupila oko 100.000 eura, dakle, zahvaljujući podršci naravno svih građana i odgovornih lica koji su donirali. Što se tiče trenutnog stanja, kao što sam kazala, dakle, mi smo, kako smo pomogli Dili i Borisu, zatvorili smo jedan krug, da kažem, i već od ponedjeljka otvaramo nove profile. Dakle, u ovom trenutku na sajtu nema aktivne djece, ali već u ponedjeljak će biti. Tako da gledam uvijek da to bude negdje početkom sedmice da bi ljudi imali onako vremena i prostora da se aktiviraju i pomognu našim mališanima. Još jednom apelujem, svi načini za doniranje su dostupni na našem sajtu i na svim društvenim platformama. Dakle, moguće uplate SMS-om, platnim karticama, uplate na žiro i devizne račune. I eto, dakle, od početka godine smo pomogli 7 mališana, ali ću reći i da smo od osnivanja pomogli preko 90 djece. I eto, nadam se negdje i da će sam sistem prepoznati naše napore da pomognemo djeci kojima je pomoć zaista neophodna, ali istovremeno moram naglasiti da tu nije kraj. Iz razloga što kroz našu drugu platformu humanost.com smo za kratko vrijeme od njenog osnivanja, dakle od oktobra prošle godine, uspješno završili 25 akcija i prikupili preko 1 milion eura. Tako da, eto, jedino što mogu da kažem jeste da se mnogi u ovom društvu u našim sistemima, na našim platformama nalaze oslonac. Da li postoje možda neki prioriteti prilikom prikupljanja novca, iako vjerujem da je to teško napraviti prioritet kada je zdravlje mališana u pitanju, ali vjerujem da morate nečim da se vodite. Pa ovako, kada je u pitanju proces otvaranja profila, mi smo pravilnikom definisali sve te stvari, tako da kada nam se bilo ko javi, odnosno roditelji i staratelji, kada su djece u pitanju, jasne su procedure, dakle, oni nam šalju medicinsku dokumentaciju, ispunjavaju neku dokumentaciju koja je nama neophodna, koja je prilično jednostavna. Mi tu dokumentaciju prosljeđujemo ljekarskoj komisiji, odnosno renomiranim ljekarima
organima koji daju svoj sud da li je taj zahtjev prosto opravdan ili ne. I u odnosu na taj moment kada nam ljekarska komisija da odobrenje, mi onda nastavljamo proceduru i otvaramo profil na način kao što sam kazala i onda postoje ti sistemi za doniranje, dakle ništa ne prepuštamo slučaju. Uvijek se konsultujemo sa onim stručnim licima koji znaju svoj posao i pomažu nam da prosto fondacija sve ove godine radi dobar posao. Je li osjećate da imate sve veću podršku? Onako kada uporedite vaše početke i to koliko se javno sama interesovala tako na ovaj način donira? Tako je, svakako da. Kao u svakom sektoru prosto potrebno je vrijeme, a posebno kada je u pitanju humanitarna fondacija, potrebno je neko vrijeme, vjerovatno i da ljudi steknu povjerenje i mi smo izuzetno ponosni na činjenicu da smo u tom dijelu, da uživamo veliko povjerenje građana i naravno sve ovo što sam do sada kazala i nabrojala ne bi bilo moguće bez povjerenja upravo i bez podrške građana i svih društveno odgovornih pojedinaca, subjekata, tako da taj moment nam omogućava da nastavljamo dalje. Kako se vi osjećate? Osjećate kao dio fondacije, kao neko ko radi ovakav posao, koji zna da bude itekako težak? S te emotivne strane. Da, tako je, ali eto nama zaista zadovoljstvo pruža to da upravo ovakve situacije kada znate da je posredstvom vašeg sistema i nečega u čemu vi učestvujete neko usrećen i da će dobiti priliku da se bori za svoju budućnost. Dakle, kao što sam i napomenula, kroz platformu humanost.com mi pomažemo ne samo djecu, već i odrasla lica ili lica koja su u stanjima socijalne potrebe, porodice i kroz mnoge druge sfere. Tako da, eto, kada saberemo sve uspješne akcije kroz platformu humanost.com, kroz platformu Budi human, to je preko 100 uspješnih akcija koje smo sproveli, da kažem, za kratko vrijeme. Tako da, to je veliki posao, ali posao koji ne bismo uspjeli da sprovedemo bez svih onih ljudi koje naše sisteme koriste da iskažu svoju empatiju, da iskažu svoju ljubav, humanost, tako da izuzetno smo ponosni što smo dio takvog sistema. Hoćemo da podsjetimo još jednom na koji način se mogu donirati sredstva. Uvijek, naravno. Dakle, eto, pozivam i vaše gledalce da posjete sajt budihuman.me kao i humanost.com. Tamo je sve javno, transparentno. Dakle, 1 na 14543 kada je fondacija Budi human u pitanju i 1 na 14565 kada je u pitanju platforma humanost.com. Ostanite uz nas, pratite naš rad i budite dio istog.